جرونه کردستان جا روجاوی کردستان دماغش به بینرین هجا ایرو 4 نیسان 2026 روجان روجا سشمه مجوره بلتنای دان ساعت 7 پیش کش بکن لپشتی به ناو بره. بله جاری که دماغش به بینرین هجام ایرو امیج روجا و سرکال روجاوی کردستان دست پی بکن به تایبتی خالند چارچوبه پیمانا 29 چلی ده کو یک جوانجی وگرا کوچبران یا لجه اواری خوابون ایرو ساعت شفق کما سیامین آ کوچبرین عفرینی بر بوار زیتونان بر به عفرینی و بریکتن کو اف کما هری مزن یا کوچبرین عفرینی یا بر به جه اواری خواه و بون کو جه 800 مال بطان پیگ دهاتن کاروان بریا ساعت که گهشت ناوراستا باجار عفرینی اول چرخاریا خوزا جالیه گل و به دهود و زرنیان هات پیشوازی کرن. و گر کوچبران ده چارچوبیال هفکرنا بندیم پیمانا 29 چلی ده پیکتین. کما یکمینیا کوچبران کش 400 مالباتی پیک دهات نه آداری او کما دویمینش کش 200 مالباتی پیک دهات 4 نیسان وگریابون عفرینی. کما سیمین کش 800 مالباتی پیک دهات ایرو 14 نیسان بر بواری خواه بریکت بون. بله بینرین هنجا ایرو هر لقامش تو جاره کدن مالباتین دلگرتیان لقادم بون مالباتان بانک لآلیان پیوندی دار کرن کو ده زوترین دمیده گرتین ماینجی سربست ورن بردان ده دماکو اف چارکیا مالباتین دلگرتیان پی دهادن و چاگهانامت جوانا جمعه و حوالی ما کامراوان فواس محمد لبربون و اف چارکیم جنیز و شوپاندن. هین ساعتك جي خو بيشانداني رمايا لخالي علي ويني كوري خوي ديلگرتي راكريا ودبن فيتا وكا دجوار دا لبنديه كو خو بيشاندان دس بي بكدا كو بانغا سر بس بردانا ديلگرتين خو بكن امي سيري خد خوازن امي سيري خد خوازن كوري خالمنا والله كوري خالمنا اسي هيفينا هيمبا خبر جينا هاتيه عم نقول يعني ابناتني يعني ابقى شرفان حمو بقرنا مالي خواه قلنا بخيانتي بانا بخدي ابقى شرفان تشيك ندبون خدي وكيل بيقول لك باش شهيد ابي ونا باش شرفان بكسك مجفاده ندمه جحلكو حتى بر بچرخريا عثمان صبري باهاتيا داكو بانغا سر بس بردانا كچكا خويا وحيد بك امشي وقت صارك يا خو امل صحابن امي ولد صحابن وبرشيد اقواس ام نار مالي خو حتى صارك ما بين مالي حتى يقيزوا خورد بين مالي أنا ما أدري مالي أمل راسين شي أمل صحة راسين شي أمل صحة راسين كاركي نما تكن حتى شرباني ما بين مالي حتى أقيزوا خورد بين مالي أم دقي خد كنين حم دنياي حم عالمي بتشوكو مزندر دكهذن نما دبارا وانتي هر روج لقادانن قنا جهي بيواني دار دنجي واببهزا وهنا كيد ليوان راحت بكا شرباني خد خوازن أنا سيري خد خوازن انا سيري خد خوازن ودیم خوازن لایم درکب و هستیره مانگش درکبن کاش با چاوشتنه یعنی امولو کیف خوش چون با دوار مگوانا زاره ماتنه لایم ماتنه زارو کی یاباگش مرهاتن و ام دلشکستی بگریان هب دایت نی دیوال دلشکستی بگریان مزارو کی خود بین مهستیره خود بین ام تجار ناکەون و
وأف شربانة ما يسمى هد زندان هذا نبر تشيد بن قوتا خدا ونتيد بن ونسري خدا خينن وإن شاء الله درك بنجي وقت نكتني حبسي وبنجي أم ناطرسن أم تجار سري خدا ناينن وسري ما هلداي بشهيدة ما بريندارة ما بسيرة ما وإن شاء الله بخير وسلامة قشبين وبرا سلمي بن مرج وأمجي بوار سلمي بن وهو براش خور خرا نكن أسري ما عشك أم سر حقيان وم سر حقياد ما شنجي لگوری هفپیمانا 29 چلت ناوبرا هزین سوریا دیموکراتی قسری و حکومت دمکی الشامی ده یک جبندین و پیمانی دیلگرتی بون لی 4 ماه اف پیمان امضا بویا لی خالا دیلگرتیان حتی نها تمام نبویا و 4 نوساگه لکاجوان جی ندیاره بر بینرین هجا اف هر دو نوچین کنه هم با بینرین هجا را پار بکریم و که دداوی ده نوچگانم جوانا جد بیجه ده چارچوبه هم خالا پیمانا 29 چله ده درکتی هوله ها اف پیمان لکودری هات بو امضا کرن و چا بوم لشامی بون هر دوی چارچوبه ده روشا داویا سوریه و مجار انتگراسیون به شامیرت نقاش کرن هف سروکا دایره تکلین در و یاری ببریا خواستر الهام احمد و فرماندار گشتی هزین سوریه دموکراتیک قصده مظلوم عبدی جی چون شامی الهام احمد او مظلوم عبدی جبو هفدیتنا به برپرسن حکومت دمکی سوریه ده بکن چون شامی اف هفدیتن هم وقتی دوسیا دیلگرتی وگرا کوچبران او پیک آنینا خالن انتگراسیون پیکتین اف یک جید چارچوبیا پیک آنینا بندین پیمانا 29 چلی یادنا برا قصدی او حکومت دمکی ده پیکتین بینرین هجاج بو پاراستنا گل و آخوالات ده شروان دن جانه خواه فدا کرن وان لدیج ایریشن کمین حکمت دمکیا شامی حتی داویم برخوادانیه که به همپا دان مشاندن و داوی ده گشتن اصلا شهیدی شهادتی قصد ناسنامه هر ده جانگوریان اشکره که رو گوت حتی داویم اوی لسر شوپا شهیدان بن او ری ندن کم دست کفتین که وان شهیدان پاراستی بینتیج برن ده جانگورین دن دریا پاراستناولهی و آزادیا گلی خود شهید بون. بشهادتا خواتای هریم زنیا لهنگی و فدایتی لهنبری ایریشن کومین حکومت دمکیا شامی نشاندان. نواندارا گاندنیا قصد بداخویانه کی گوت. بسر بلنداهی ام ناسنامه ده لهنگین خوین دن رادکینن. قصد تاقص کرکو خویناوان آپا که دیوالانه چاوی طوی رومتی بمینه کول سر آخاولات شیندبا. هر وکی سرساقی جمال باطن شهیدان رخواست سوزا دوماندن آریاوان داو گوت. دی هلوستین شهیدان ین لهنگی دبیرا ولاد نقشان دی بمینه. گوری دا خویانیا قصدین ناسنامه شهیدان وهایا. عبدالکریم هندی بناسناوه چکدار قامشلو. لقامشلو جدایک بویا. حجده چلیه 2026 لرقا شهید بو. عبد الرحمن العلي بناصناف نمر لشداد جدایک بویا و حجده چلی 2026 لشداد شهید بو. ریزان اوسو بناصناف زاگروس حسکی لسری کانیه جدایک بویا و یکی نیسان 2026 لحسکی شهید بو. جدو عبدالله بناصناف ابو سطیف لشهبا جدایک بویا و حفده چلی 2026 لحقل الثورة شهید بو. حسن سیدو بناصناف شفگر عفرین لعفرین جدایک بویا و حجده چلی 2026 لحقل الثورة شهید بو. خضر حسین بناصناف علاء حسکی لحسکی جدایک بویا و حفده چلی 2026 لحقل الثورة شهید بو. علي حسن بناصناف علي عرب لقامشلو جدایک بویا و 21 چلی 2026 لسرین شهید بو. محمد آکمان بناصناف سعید طلهلدان لشرنخ جدایک بویا و 21 صباط 2026 لکوبان شهید بو. محمود الشويخ بناصناف آرام قامشلو لجزعة جدایک بویا
و 11 نیسان 2026 لگوند تمیم جزعه شهید بو. و عصمت حسن بناسناب کردو کوبانی لسرین جدایک بویا و 7 نیسان 2026 لکوبانی شهید بو. بله بینرین هیجا هر فرمانداریا یکینیم پاراستنا جن یپججی شهادتا شروانین خواه تولین تولهلدان و هلا سرکانیا راگهاند فرمانداری گوت به دلداریا خواه جبو آزادی و بسکنا خواه ین شورشگری شهید تولین و هلا بونستیرکه که گش یا ده آسیمان کردستانی ده هر تم دبرقن. فرمانداریا گشتیای گینیم پارستنا جنیه پجی به داخویانیه که ناسنامه دو شروانین خواه اشکره گره. فرمانداری دازانین کو دیدیرو کاته کوشین آمده گلک لهنگی جنهنه کو به هر کلیا جیانا خود بن میناکه و به هر گاوا خود بن رینی شانزار. هفرین متولین طول هلدان و هلا سریکانی جی به دلداری خواه یاش با آزادی بون یک جوان سترگین گشت ازیمانی کردستانی ده. یه پجید کسایتا شهید تولین طول هلدان ده دیار کرکو. دناوا رفین تیکوشینی ده کتکاری و حوالتیا خویا کرد هات ناس کرن. ری حوال تولین جروجا گوکاو آویتse دناوا رفی پجید ده هر کلیا جیانا خوده لدجی تاریتی بوروناهی و لدجی کولتی بو غیرینا سرهلدانی. اسم الحركة تولين الهلدان، اسم الحقيقي راما خالد قحاط. سبب انضمامي تأثري بالرفقات وبالقائد. هدفي بعد الانضمام أمشي على خط الشهداء. هر وکیل سرجیانا شهید هلا سریگانی گوت لهر بهستا آخا کولی خبتی به عشق و باوریه که مزن تفدگریا وکی کچکا برومت آوی گلی روحی برخودانی سریگانی ددل خود هرتم زندی کره راستی کوین بایی کشتی یا جیانا یه پجید داویه ده سرساغیج مالبات شهیدان را خوسته و سوزا پیگانینا دوماندنا واندا لگوری داخویانیه ناسنامه شهیدان وهایا راما الگعید بناسناو تولین طول هلدان لحلب جدایگ بویا 29 آذر 2026 لحسک شهید بو و امینه انجو بناسناو هلا سریگانیه لرقای جدایک بویا یکی آذر 2026 لگندی صفحه چلاغا شهید بو. بله هر گلی روشاوی کردستان جی ایرو مراسم جبو 18 جانگورین آزادی لدار خستن ده مراسمان دم پیام دوماندنا تکوشین و پاراستنا دستکفتین وان شهیدان هات داین. گلی روشاوی کردستان جبو غلکرنا جانگورین خوال گورستانان بون. خلکی حسکی جنازه شروان قصد نمر سپارتناخی جبو اندامین آسایش سامر فیاض احمد الخلف لیس الداهر محمد الهلهو ابراهیم الصالح و احمد الحمیدی جی مراسم غیابی هات لدار خستن تاني هدفي وان نجبونا مكاسبك يان جبوني منفعتك يان تاني جبون جانا خي دنياي خوش بكن سركبتن چكرن سركبتن حتمي وعامده گورستان درگی جی سه جانگورین خو هم بیسکره هر سه جانگوری شهید جودی دوغان شفگر عفرین و تحسین علی بون
لور هاتا گوتن امی هرتم جبورو متا گلی روژاواتی بکشن و نرخو دستکرتین شهیدان بپارێزن. و هلبت وین شهیده داوی جیبن. جبر گلگی کود دیروکه ده چند داوی هاته به وندا کرین حتی کو کاربه به کرامت لسر و آخر جیان بکه بدل وین هربت خونا کچو خورتین قومي بهز وبمورال بن اب 15 ساله اب کارو خبات مدای بشخوا امش بوی نه پشمانن خلکی تربسپی جبو شروانین قصده حجی سیحه و خبات قامش لو کمبون. لعمود جی مراسیمک بو شروانای پجی مزگین جیان هات لدار خستن. بر خدا جای کردستان آزاد بسالا تناب زور و زحمتی و کار و خبت جای کردستان ده کار کرد. هر وکی شش جانگوری لباجار کوبانی جی جالی هزاران کسی و هاتنو غر کرنه. بله هر بکوبانی هم دوام بکن خواندکارین زانینگاه الشرقیین کنها لروجاوی کردستان دبینن جبر نبونا ت باورنامهان و جاری گلگ زحمتیان دبینن او لسرویه که جی خواندکار ایرو لزانینگاه کوبانی جویان و بانک لحکمت دمکی کرن که باورنامه وان جبوان انگو بلگه که رسمی بدن وان دا که بکاربن خواندن آخوا دوام بکن. هم استقبال وقت بارز هم کدی با برای جامعه دا دیجی شکلی شکلان بارز وان ناو من لیلا از خواندکار زانینگاه شرقم شخو ام دخوازن پلگی ما اثباتی ما ورنج بو کم کانم خواندن آخا لزانینگاه کوبانی یان رجعه بردوام بکن دخواز ما کووا کد ما ورق سال دایی یعنی بوشه نره کوبانی زانینگاه رجعه نزدیک 345 خواندکار خال زانینگاه کوبانی تومار کردن براستی گلک فاکولته و بش ناوان ده بون و خواندکاران تن شخصی خواه هاته بون ته اثباتیاتی بخار آنی هاتن که او خواندکار زانینگاه شرق بود تنه بون و نه سجلات وانی اکادمی واره بون نه کشف علامات خواب واره بون و خواسته که وان هبو که زانینگاه کوبانی خواندن خود دوام بکن براستی جوایج دی به پرسگیری که اکادمی ناو زانینگاه هدا ریز جوین ما خواندکار را چی بون به بشی و فاکولته ما را چی بون که ام چاوا کانه بن روش و خواندکاران چهار سر بکن براستی یعنی هنگ بریا هات نگرتن که جبو سال یکی و تپرسگی در نکهوه ذاتن از منی خوی خوناغ یکم جی هات پیشکش کردن و اید دیان جیو خواندکاری می زانینگاه فرمی دست به خواندن آخوا بکن. لی مشکل دبینید خواندکاری که سال دیان سال سیسیان وانا یعنی دیار نابگو گشنه سال دیان یا سیسیان چکو ارشیف وان دست ما تنه او ارشیف جی هند زانینگاه شرق لترکیه پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک دیسا دنوان نقاشین سرکین سیاسی دیم هفسروکا دم پارتیه طولای حاتمولاره دما سرراستکرنا قانونی به بیرا دستلات دولتا ترکیه خستو گوت جبو میا گرینگ کمارا دموکراتیک لی رایدارین دولتی و جاری به حور حلوسته جدا ددن نشاندان سروک مجلسا ترکیه نومان کرتولموش یه دگوت پشت ججنی و گاوان باویجن ناجی بحثا دانینا چکان با اوه که گشتی دیگه ده هفدیتنا هری داوی یا کلگل ریبر آپو پیک خاطی ده جی ریبر آپو دولتا ترکیه لسر وی مجاره هشار کربو. لترکیه نقاشین لسر پیواجوی آشیتی و جواکا دموکراتیک دوامن. افسروکا گشتی آدم پارتی طولای حتی موگلری دی جیوینا کما پارتیا خود باوای کی زلال پشتگیری دا پیواجوی بدا خویاند کو جبوان ام جاریا بنگهینا
هاتیمۆگلەری گوت ئەم حتا داویە پشتگیریە ددن بانگە ئاشتی و جوواکە دەموقراتیک ji bo maya esasî ev e. Em ê dev jê bernedin û ji bo komara demokratîk têkoşîna xwe bidomînin. Sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Her yurttaşımızın demokratik... Ev gotin wekî bersiv li daxuyaniyên dawî yên Serokê Meclisa Tirkiye Naman Kurtulmuş jî tê şîrovekirin. Kurtulmuş ku beriya cejna Ramazanê diyar kirbû ku piştî cejnê dê gavên qanûnî werin avêtin. Niha jî gotinên pêvajoyê mijol û dirêj dike dibêje. Herûha di daxuyaniya xwe de şertên nû anîne ziman û got divê dewamiya çekberdanê were dîtin. Piştî vê dikare li ser verastkirinên qanûnî bêxebtandin. Di hevdîtina dawiya şandeya îmralî a Dem Partiyê ku 27 adarê li gel rêber Apopêk anîn de jî em mijar hatibûnê qaşkirin. Wê demê rêber Apo li ser van gotinên wiha helwest nîşan dabû û gotibû. Rêbazekî wisa wê bi bestedema astenkirin û derengxistina ji bo pêşketina pêvajoyê. Her wekî banga 27 Sibata 2025 û di Kongreya Dozdemîn a PKK de fesixkirin û vekişîn jî hate bibîrxistin. Ev guherîn di axaftinên Kurtulmuş de li nava welatê bû sedema bertekan. Barış ve demokratik toplum çağrısını savunmaya devam etmekteyiz. Hatîmoglerî dîsa jî diyar kir ku ew ji pêvajoya aşîtî û demokrasiyê baş de gavan neavêjin. Di vê çarçovê de Dem Partî diyar dike ku pêvajoya aşîtî divê bê şert û merci bi pêş ve biçe û daxwaza wan ew e ku gavên ber bi çav bêne avêtin. Evine ekmek götürmek için... Berêbînerên hêja li germiyan û Helepçeyên Başûrê Kurdistanê bi boneya salvegera 38 a Enfalê gul li ser goran hatin danîn û qurbaniyên Enfalê hatin bibîranîn. Di merasimê de kesûkarên Enfalê banga vegerandina cenazeyên Enfaliyan kirin. Berpirsê Rêveberiya Germiyanê Celal Şêx Nûrê dazanîn ku ew daxwaz dikin ku doza Enfalê li hemû cihanê weke sûç were naskirin. Her wiha li Helepçeyê jî qurbaniyên Enfalê hatin bibîranîn. Li wir rêveberê giştî ya Rêveberiya Şehîdan û Enfalkariyan ya Helepçeyê Kamuran Mustafa daxwaz kir ku xebat û proseyên ji bo vegerandina hestiyên hezkiriyan wan bilezînin. Serokên Partî Sazî û Rêkxistinên Herêma Kurdistanê jî bi peyamên cuda qurbaniyên Enfalê bibîranîn. دادگایەکی کارا بۆ سزادانی تاوانباران دویان لەسەر ئەم پەیماننامە کردووە کە دوهەمینیان ئەرمینیا بووە. ئەگەر عێراق لە 20 ساڵی ڕابردوودا ئەم داوەژمایە لە 38مین ساڵیا دیتاوانی ئەنفالە سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەیدانی ئەنفال و تەواوی شەیدانی کوردستان دانوێن دیارێ ئەمساڵ وەکو هەموو ساڵەکانی کە ئێمە لە یادی تاوانی ئەنفالە مەراسیمی دانانی تاجە گوڵینە وتار و بەیاننامە خوێنرێتەوە ئەو یادەمان بەرز ڕاگرت کە ژمارە وڵاتیانی کە ئەنفال کراونە هەڵەبجە 1950 وڵاتی نە قۆناغی هەشتا دوای گەڕانەوەیان لە ئێران دوای کیمیابارانی هەڵەبجە و زیاتر لە 100 وڵاتیان شەید بووە. ئەمڕۆ چواردەی چوارە یادی کارەساتی یان مەرگەساتێکی ناخۆشی گەلی کووردە کە ڕژێمی بەعەز 38 ساڵ پێش ئێستا دەستی کرد بە ڕووخاگری کۆی گوندەکانی ئێمە و خەڵکەکانی ئێمەی ڕاپێکی خواروی عێراق کرد لەوێش لە پرۆسەیەکی بەدناوی لەژێر ناونشانی ئەنفال هەمویانی زیندە بە چاڵ کرد هەمویانی شەهید کرد بە شێوەیەکی جینۆساید بەم بۆنێوە سەری ڕێز و نەوازش بۆ شەهیدان نەویە. Komatîvakên Kurdistanê kecekê û Dem Partiyê ji qurbaniyên kumkujiya Enfalê bibîranîn û gotin em ê sibaroşeke ku gel û bawerî jiyaneke wekhev azad û biromet lê bijîn ava bikin. Hevserokatiya Konseya Rêvebera kecekê qurbaniyên kumkujiyên Enfalê birêzdarî bibîranî. Kecekê destnîşan kir ku ev qirkirin li dijî gelê Kurd hate kirin bêguman di wijdana mirovahiyê de mehkum bûye û wiha bilêv kir. Enfal yek ji kumkujên herî hovan e, zalimane û biêş a dîroka mirovahiyê ye. Kecekê got bi wesileyê em
banga devlet o saziye navnetweyê dikin ku li hemberî êrişên li ser gelê me bêdenk nemînin, dest ji siyaseta xwe ya berjwendiyê berdin û nebin zemîna komkujiyan. Komisyona Gelan û baweriyan a Dem Partiyê jî bi bûneya 38 salvegera Enfalê daxuyaniyek belav kir. Dem Partiyê di daxuyaniyê xwe de diyar kir ku komkuja Enfalê ya ku 14 Nîsana 1988 dest pê kir weke yek ji xalên herî giran a polîtîkaya tunekirinê ya li dijî gelê Kurda û got, di vê komkujiyê de bi hezaran mirov jiyana xwe ji dest dan, gundên wan hatin xirakirin, nasname û hebûna wan hate hedefgirtin. Ev navê sûcekî mezin ê li dijî mirovahiyê ye. Bînerên hêja em di meha Nîsanê de ne şengal ji bo pîrozbahiya cejna çarşema sor amadekariyan dike û dibêje ew amade ne. Şaredariya gel a şengalê bi wê wesileyê şaredariya gel wê bigihîne cihên şahiyê wê asayişa êzdîxanê jî ji bo parastina gel tedbîrên pêwîst bigire. Bi pêşengiya navenda çand û hunerê ya şengalê û navenda stiya nexşa wê pazê Nîsanê cejna çarşema serê Nîsanê ya êzdiyan bi şahiyekê li geliyê Kersê were pîrozkirin. Tê payîn di pîrozbahiyê de gelek hunermend û komên stranan bejdar bibin. Her wiha ji gelek cihên ji dervê şengalê malbatên êzdî berê xwe dane şengalê da ku cejna xwe li ser axa bav û kalên xwe bi hevre pîroz bikin. Ji bo tedbîrên ewlehiyê û alîkariyê diçûn û hatina xelkê de asayişa êzdîxanê û navendên şaredariya gel be hevkariya komîna gund amadekariya xwe temam kirine. Asayişa êzdîxanê ji bo parastina welatiyan tedbîrên pêwîst girtine û şaredariyê jî ji bo ku gel bigihe ji cihê şahiyê otobûs amadekirine da ku di roja cejnê de gel bigihînin cihên pîrozbahiyê. Rêveberiya Xweseriya Kantona Cizîrê jî bi bûneya çarşema sor roja çarşemê kir betlane. Rêveberiya Xweseriya Kantona Cizîrê daxuyand ku roja çarşemê bi bûneya cejna çarşema sor ji bo saziyan kiriye betlane. Di daxuyanê de hate gotin bi bûneya cejna çarşema sor roja çarşemê 15 Nîsana 2026 li hemû sazî û dezgehên Kantona Cizîrê bihênvedana fermiya ji bilî saziyên ku karê wan ranawaste. Em vê cejnê li gelê xwe pîroz dikin û hêviya xêr û aştiyê dikin. Cejna we pîroz be. Belê her komîteya gel û baweriyan a kecekê jî bi daxuyaniyekê cejna çarşema sor pîroz kir. Kecekê diyar kir ku çarşema sor aştî û xwişk biratiyê bîne her derê ji bo êzdiyan tê wateya destpêkirina sala nû. Komîteya gel û baweriyan a kecekê di daxuyaniyekê de dazanîn ku ew cejna çarşema sor pîroz dikin da ku baweriya gelê me êzdî de xwedê cih û wateyeke mezine. Kecekê got, gelê me êzdî bi hezaran salin cejna çarşema sor pîroz dikin û di bingeha wê de xweşî û başiya exlaqî heye. Ev pîrozbahî tê wateya berxwedanî û ısrara wan a ji bo parastina nasnameya xwe ya çandî. Xwedî derketina civakê li bawerî û çanda xwe tê wateya parastina hebûna xwe. Her wiha kecekê anî ziman ku êzdî di roja me ya îro de jê li ser rêya civaka demokratîk gelekî bi pêş veçûna û got cejna çarşema sor a îsal li demeke bi vê rengî rast hat ku metirsî û gev li ser civaka êzdî dewam dikin. Ji ber vê jî pêwîstiya gelê me yê êzdî ji her demê bêtir bi wê yekê heye ku yeketiya xwe xurt bike. Em hêvîdarin ku cejna îsal bibe wesileya wê yekê ku êzdî bi nasnameya xwe ya civakî û baweriyê bê ku li gev û êrişeke rast bên bi rengeke demokratîk û azad bijîn.
پشتی بدنگیا چند روزان یا ایریشین لسر هریما کردستانی جارک دن به درون کماله زحمت کشان یا کردستان لیدمینن لگوری دیمنین بلاو بونه درون کابینه که ناوا کامپی کریا آرمانت لآلیه دن هات راگاندن کو ایریشا درونان لخلیفان یا لسر هولی رژی هاتیه بیماندور کرن. آژانس روشنویسی راگاند کو به درونان ایریشی نزدیک کامپ آزادی یا ولاتین روشتات کردستان لیدمینن هاتیه کرن حتی نهات کلدار زیانین ایریشی تا آگاهی نهات نگرتن هیجی تا آلیه که اف ایریش لخواه نگرتیه. بلیم درباز روشا آلوزیا لروشتات ناوین و باندوراوی یا لسر جهانی بوین توی دورپیچا دریایی یا آمریکایی لدجی ایرانی تانکرین دبن دورپیچ دم جه تنگاوا هرمزیر درباز بوم اف پیشکتن لسر ریا انرژی یا جهانی هم آلوزیا دیپلماتیک و هم جه نزلالیا بازرگانی زیده دیکم به داخلین لپی حف جه دولتین یکبوین آمریکا، چین، ایران و اوروپای جیم بالا جهانی لسر وی روشم ویریا استراتژیک دایا پیک آنین او کشتیا یکمین اکو جه تنگاوا فارسی درکتی جیم کشتیک یا چینی بو. لروشلاتا ناوین آلوزی زیده یا آستنکرنا بندرین ایران جالی امریکای و دروژه خویا یکم دا باندورا کودهات هیوی کرن چینه کر. تانکرین دیلیسته جزاین دا یج تنگاوا هرموزی در باس بون. لگوری چافکانین دانین دریایی تانکرا با آلا پان مایه بر به بندر حمریا اماراتی و دچا. تانکرین دنین دبن جزاین دا جی جهامان ریه در باس بون. یکم کشتی کوتنگاو در باس کری گریدای چینی بو. اف کشتی 250,000 برمیل هلدگرا. سروکی امریکای دونالد ترامپ دداوی هفته در آگهاند کو او همو گیشتنا دریایی یا بر به ایرانی و جی ایرانی آستن بکن. آرمان جوا کو اخراجات روزانه یا پترول یا ایرانی یا بقاسی 2 میلیون برمیل ور راوستاندن و ببی اوای تهران وگرین سرماسایی. لیبلی پیشکتن نشان دادن که روشا لسر عرده تبلی هفترا. چینه به تندی برتک نشان دا. ریوربریا پکین دو پیچ وکی خطرناک و بی برپرسیار بناف کرو هشیاری دا کو. اوی آلوزی زیده بکا. جعالیه دن و سرو کومار ایرانی مسعود پزشکیان پیامکی دیپلوماسی شانده. پزشکیان ده دیتنا بسرو کومار فرانسای ایمانویل ماکرون را گوته. گاوین لشکری و کریزی کورتر بکنه. ده همان دمیده سازی نتوین یک بویجی. هشیاری دا کو کریزی که دریج لطنگاوا هرموزی دکارا باندوره که جدی. لسربوهای نخوارنو انرژی جیهانی بگه. نه همو چاو لسر ویکی نکو باندورا دور پیچه لسر عرده چاو با. بله هر تاوی کووی آلوزیا ایرانی یا به آمریکا و اسرائیل را رژیم کریارین خویین داروکرنی جهر دوام دیگه رژیم ایرانی جزای داروکرنی بسر جنکی و اندامین مالواتا ویدم سپاند کو بجداری خواپیشاندانین داویین گلین ایرانی ببوم. هر پنج گرتین کو دخوا پیشاندانین داوی ده هاتبون بنچاف کرن به تومتا تگدان اولهیا نتوی او پروپاگاندا لدجی دولت جزای داروکرن او دست سرکرنا ثروت او ملکن وان لسر هاتنه برین ده بریارنامه ده تو بلگه که یاسایی او هرگلی لسر تومتین کو لوان هاتنه بارین نه هاتیه نشاندان هاته دیار کرن کو گرتن ده دمالی پرسینه ده جبو ورگرتنا اطرافین به زوری دبن زختین گران این فیزیکی او درونی ده هاتنه هشتن. هر وها ده تواهی پیواجوا دادیه کرنه ده جی مافی پاریزری سربخوا بی پارمانه. اف شوازی دادیه کرنه وکی بین پیکرنه که اشکره یا مافی مروان او یاسین ناف ده پیکتیم. لروشتات ناوین چاف لپیشروشا تکلین ده نافبرا اسرائیل او لبنانی ده تل اویو جبو لبنان بانگا آشتیا ماینده و آسیبونی کرد. وزیر کار دروی اسرائیلی سار ده داخلنی آخویا ده حزب الله وکی پرزگیری که بنگهی نشانده و گوت ایریشن ریخستنین لدروی کنترولا حکومت لبنان پیکتین. سار
دست نشان کرد که با آرامی دوی حزب الله بیچکرن. اف پیام بریا هفدتنا گرینگ اینکو تیپاین ویل واشنطن وره لدار خستن هات داین. سرک وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو جی ایرشی اریک اف هفدتن اریک کرد که پیک وره. لحزب الله لدجی وی پیواجوی درکت او وی وکی تسلیمیت پیناسه کرد. ده همان دمیده ایرشین دومدارین اسرائیل لبنان کو جمها آداری و دوام دکه بونه سدما کریزه که مزن. لگوری آگاهیان بیتری 2000 کسی جیانا خواه جده زدانه او گلک کس جمانین خواه کجبر بونه. هفدتنین واشنطن کو به ناوینکاریا وزیر کار دروی دولت یکبون آمریکای مارکو روبیو تینا آماده کرن دکارش بو حرمی قناخک نوجی بدا آوا کرن. امبری خوبدن باکوری کردستان دی ایدیشه که چکداری یا لسر دبستانه که آمده یا لسویره که یا رحایی دم 16 کس بریندار بون. بویر سری صبحی لدبستان آمده یا آنادولی یا پیشهی و تکنیک یا احمد کویونجو قومی. دی ادعا کرین کسی که کو وکی خوندکاره که بری دبستان حاتی ناسین به چکا نیچیری کتیه دبستان او بی سروبر گله بردایه. دیریشه ده به تواهی 16 کس بریندار بون. دنوا وانده 10 خوندکار، 4 ماموستا، پلیسک و کارمندک هنه. حاته هیم بونکو روشا 4 برینداران جگیرانه. ایرشکار پشتی بویری خواه دا هندری دبستان او خواه لور وشارد. ددما دستوردان پولیسان ده به همان چکا خواه کشت. پشتی بویری گلک تیمین پولیس او بجشکان بری خودان حرمی او بریندار را کرن نخوشخانیان. لدورا دبستانی تدبیرین اولهیه یم برفره هاتن گرتن. لپرسینال سر بویری جی هاتیه دست بکرن. بلی بینرین هجان نوچامه داوی جیبران نوچه که خوش به پشتی ساله که جناکوکین سالان یا مالبات جم اشیرا عمری او شرابیان گشتن لحف کرنه که لحف خاتم پیک هات ددما لحف خاتنه ده جم اشارت به گرینگی خورد کرنا هف گرتنا جواکی او خباتا هف بش بو پاراسنا اولهی او آرامی هاته کرن. سدما پفچونا کو سالک دوم کر بویرک ترافیک یا بو سدما مرناکسه کی بوم. دبن کنه لحف خاتنه ده بجداران بالک شاندن سرگرینگی خورد کرنا تکنین جواکی ین ناوبرا مالباتانده. مسألة بكردي وعربي ما تخواست يعني تم مشاكل درناك من جبوع عالم جي ناس بكن يعني مشاكل عربي وكردي تنبن يعني ام قش بري هافن ام اهلي هافن ام جيراني هافن ام قش بهفدور خودي بونه غلطك شي بو وان شاء الله اب غلط يقش حلب من دفيريره تم ملتي ما بكردي اخو بعربي اخو بفيرنجي بفكرن ونهل الوزي دركبن ومشاكل دركبن بسكري دركبن دناب عشيره مال بطاده يعني افجاره يكميجي 4 مهدات شوبينم وقفه مالباتي مالا برهو خيرت وخازن تبي بريوان شهيدك شو قهرمانك بو لتبليوي هاجي دغوتم برا بسكريك در نكبن ودجناي تشي نبن ومالبات باب نكبن وعشير باب نكبن ونبن كرديتي وعربي ام بهيفين آلية دجي او يهبدو كشتنجي طرف السياسية يدو داهية او جي وا بفكرن او جي صلحة خوشيكن افيك السبب بسكريك يبون ايفي كشنيبون او جي وقفين مالبات يفكرن انا او جي كوني خو فكرن او جي لهفون هردو مالبات. بری بینرین هجا به وینو چهرم گشتن داویا بلتنا خواه یا ساعت 7 او دبیجین حتی جاره کردن بین پیشیا و بمینندنا و خیر و خوشیدم هر شاد بخواه.